صلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. عمر مورا تنك بننتي غانا ماما نمودا مغانور سوابا جبنغاني. Nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Nous demandons sa paix et sa bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à tout-puissant subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi les gens qui sont reconnaissants vers le Seigneur le moment que le Seigneur t'a donné, et qu'on soit patient également le moment des épreuves. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala surtout qu'il nous donne la sincérité, les biens dans ce bas monde, également les jours de la résurrection, que le Seigneur nous accorde. Mes chers frères, mes chères sœurs, le problème de Gona n'a sur une boandi, ou a sur le bois Capamero la Sarana. Parce que la Sarana 5 minutes, ma 10 minutes. À ma 10 minutes, baga. Inch'Allah, au Terinkene, Kata la Saranga, Kagoron Kugara Gashiga Boan in Mogobedi. On a continué à Gashibu Kaumamea. Genaya Landa Duna la Saran Sali, on a Sagerni. Haramonu were taliqatu benugu maga inshallah una kenkini bawni alhamdulillah sewa en bokori nyani katsi ngona nan bugu haban kallanu ndangani sewa en bokori nyani dépense nu benuga ko ngaballa maga alhamdulillah or yaga kituya yo ken sewa en dai tari bi idhnillah la sarangona nan tinto donc on a continué na katsi nugu ka huma meya. Et après, Inch'Allah, Allah n'a kebero agawar jari ndingani. On a sagé kunga français kan ndingani ti Allah dunga subhanahu wa ta'ala. Aha mo mo sira Allah na kinoya. Aywa. Sasa golle be ganyata nan ku ايوه ايوه ما شاء الله da yo sheikh o dalla du kam sheikh ka goro ga nyanyo hayina ona tampia bare naro amare le mensa ngin karanga ma hoko ka goro go barana kundwa ايوه alhamdulillah agawa sera nanti question nyoma ga question ku sheikh nga commencer no kini Nagari oremmenga hakat kebe dingani c'était touchant. Gollani golle kebe yagantane ha. Anda ko seribera nan tanken baba Fatiha. Kutundu habango birenu ya odi kisiri. Yo kem manam maga keshenu benu bayno kadonu kutun to maga. Yonka mal asaf shadid. Vraiment golle ke alhamdulillah. Yo ke suwalla nyaga na papanda ngani. Allah no da hinna ado salame hurunci ko mante ado fatu ho ganya walla nyaga na Allah pinnu suya na jannatul firdaus kino rusuya ona profite kenu kuya odo ma fati en ko ala hade dangin te ke kingani awa hajja jaban jai oda fati en ko chef basuna ama alhamdulillah ora bido ndabara haro ma saga kam masiri walla nyaga na Allah no da hinna alu salame runci ko mante tuwana nun kamwe be ganya dingiranga walla nyaga na Allah nane mankine qabru no ngoni ngani yani umar man han ko ni siri Allah do war jaga o gara ngari bama ko masha Allah ngara hilo ko bido ndi har nga masaga nyani aw kem mo ngoni ngani kirsi wo gafato maga jamane kere liyo bangenga o kunandi ozar la ferrière o akhindo kapalama no ngodi jibril kulbali onati o habani ke dabawni wanta seresuna ankallu am babani kenga
Alhaja Hamidou Traoré abaka muderia arayin muderu ko moyre ke wasi mashallah ala interview yi go dabari amadala khasuli bi ronne ken khasuli bi ronne nan ngandai me digan kanem mo kirisu be no gani ura guerre ko hille be ganya yere ara guerre ko hille nya ko tini le de guerre mondiale a assisté kun guerre hille nga umar mo awum pay hakkati be sasa tankabe do sinu sikki ay me diga men non tankabe ado sinu sikki nga ko me be ga tushi nga siri gere ki halle aga daga tawo kara allah nda ken kri kata misrenga ayani misri gellana na mashallah farna kenya ko sallallahu alaihi wa sallam atal kama ko tanga ango selebe num mandi o kannen gillenga ni dina kutunga de atuna tiduna de kunya ni misri gellana kunya ni serunga mu kata kise ado tangainga awa orang ke yogase orang ke habai mashallah Alhaji Hamidou Traoré misiri gelana nyani na gerunya Allah tagana telimoni misiri no nga Allah pingbane walla nyangala la rasul Allah na kinu ragasuya wugillen do saha Allah batten kam Allah na kinu ragasuya sire subara wugillen kita Allah batten kan tati Allah batten kan tadi kawunya ni kenga zero mi amanda wukita haraga magabo Allah batten gani barkem pokoronya ni ken walla nyana Allah na barkem ko ragasuya tayyib ko an sunihillan o do nyana o habada o mada arsalan ho ga fati Allah no dusihinna na jannatul firdaus no dusiya yawa kadonu karaga he ga toyre kadonu ku karagi be hayre mashallah faris sallallahu alaihi wasallam o atunanti o hay qaso be ngani qaso ana ga kunni nanti parenteri ne manu kisenga kamata qaso no ngani yonge ke mo mikro ngi ke maga ga baba were kengani awa o habai alhajja geli gapu hay tay ngani Sheikh Harun Habani yo tirne be ndara ay hakre dita an ke ko serbe ndaka tana jago na kadu kine yo angana dangam babai alina lemme nyai tay ndi khali lemme moere awa Sheikh moere kamaso nyani masilla kamaso yo lemme nyana kenga keso be ga kem maga ana kenko jabi benda kidai karota na kini kenga awa kem palle action président kenga association fédération unité du monde a Cheikh Koita Cheikh Malo Koita wi no gendi keso be ga ma ana kem poser yo kem palle o kapalla mando afendo kapalla ma mashallah a Cheikh Mamadi Touré Allah nora tugana ani siti ngawere ana la gari keso ma bawo keso ku kadon kuni karawaya yo banan to ko kem palle Cheikh Basso no wi meke no ngam serebe nda jari yo kenge ko kuna kadon ku kini yo na jonga papa na tirne be ndarai ana kenko serbe nda kata na jabi inshallah karo be nda lingan ngani ewa anna kenko na kenkinanga zeti no ere mashallah surtout talbina mo ere aro Cheikh Harun gara ko mo be ngani ke kanno ay wanda kenkinake kebe go labbe kanko yo kaboro yuno ra la perkan chere no da batte anna rona ita ana labbe kanko kerra mo da umuranga anna profite siri papa tirne be gammaga anna tirne ge ko ewa jabu be ndaki de inshallah ona karo gira kamanga marhaba toyib ewa toyib sasa ngorni katil lemenga aydo tiri nangi bawe lili lemenya ewa o Cheikh Khano were lemenya ni haranda Cheikh ane mo mo lemme masilla kamso omnati kamaso ntabke to gaga yonda tayo baranga atirne be ndamaga ana ken ko jabu benda kite kadon ngoyre anna choisi kibe galinganda lembe bismillah Bismillahirrahmanirrahim trini ne be in kema yare wani ngala annabi sallallahu alaihi wasallam abriye ka yare ke ari chulmen di mosi yare ke ga aro annabi yimbe be di mosi ken yare annabi sallallahu alaihi wasallam na trosino tumia aro awa sa'ingelaga Madina igelaga bogu sa'e kauluma na habe pabu juwa
irin tenga sarenga fati kenya garianda anda binyinu sallallahu alaihi wasallam dalli makkah ke yagare to annabi nyimen de mutini nantani mai ima falle yagare ke to ewa mashallah ewa tirnindu yo esbo micro man na segale tini tini kamu mashallah yo kita yo chef mena awa أنا أقول موبيل جوا سانجيني فورد نيني فورد matriculation FW 883 HR FW 883 HR imam tananga daga mawlidi طيب فورد allemand ايوه انا déplacer inshallah oro question nga japini umra ngalwani o agence Hira voyage o khamo imam Ibrahim Tinkara اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا قيله كفر وكفر نعجة وهي نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب صدق الله العظيم. اقرا مو شيخ مصطفى سماري ودا انتيغانا ماما اغلو هابا وكسما كبيران قصيده نخرى جيمندا جابونغا بيسو كمانتي ماغا اغرا كوبينو سوتيرندي هابا قصو سارنا قصو نندغا ورا النبي نيمو خيفار صايبانو كوبينو قالان قطا فرعون نو قارون نو كوندي من تنا سنا منا يسودغا لا شك وسوما دغنا واي مغرا كنكو مغو شيخ مالتي Allah ganna won putwa ni foto yon ka sher malle ga huti o huti ko na sali kere rake kitengo tu kamo wananti 2124 winyi ni brene ayange nyimenda mulla 2124 kame sine iligi halle ko na mulla kengi nyini brene sere mesunta ranga mulla ga nyini brene et pourtant 2124 kumbane ani ha kumbaniani ono mo gonchirondo akane donc oga onto ke haqqentu ngowa to kes 2124 kento nyingi nya yaren kama okube no kolinga sali keno gondi allo gale aga hibe nyingi nya yaren kama nge nyimenta mulla parce que sebe ga sali keno gondi nganga tambile side ure so dantan to ani kame sine ka hukenga bila ike mini tuba kankendia wakati nganya agara kuti abare kullu atin qarib ho garni atintenyeni korono mo gonchironda kane annati kholle kinne lekian ku haban kallano benu ogi khibare ngayre dai manoga meñi nyero gi khibare nga iga habanu nyibire no ko ga birene mo gobya nata khoron nya ko nata khoron go mo gobya
hammin bo gabe nya o haga kenya ngari hala di mobia nga almanun arina killen kuti baki kare ni utuba kanu ngani na daga ni re mun to o daga na ko kallu ko to kore moni bucunun to moni khoron to o daga na ogi to ko parce que mari do me o mari do me on daga na do me Allah ganno daga mo gonchiro inshallah ota diga men duranga bonni o warni programme be go maga lenki ko ta kay owa diga men kini Sheikh Haruna inshallah intervention wa maga kem palle question réponse ni gono wa maga yo hibenu gari kita mashallah makado nga kinia gendang yem palle projection nganyana gollu be nu gano ngani sa masrelo habasre isigin tengati alenki surtout ariya timenu nkanu be nu gano ngani ga sanchenwa o ga qawme de mani mo be inshallah makun kagari dabari kem palle conference nga anari résumé oda ngani soni français kanne nga bi idnillah o kharam wado alimami Cheikh Imam Ibrahim Tunkara kunchu dangem palle o sengare Cheikh Malle Koita Cheikh Masilla Kamiso makungari intervention dabari lagare nga bi idnillah ga keso akani nga besu hakre nyang kanini datti khoro hilli besu gadi anna kullo anga zandanga anna fakre to dati nukuho hanani samedi riyay sibitliye awagemme 14 septembre 2024 o karanga yernanne debilemme go wano ngani ma kunda go wano ngani gat nada saxsel njimen selgabe da non tokomu selgabe wa non tokomu ruwango ngada tambo be rondi iti wa tambo ki atugana asu invité nona meni saxsel samedi bi idnillahi ta'ala Cheikh Malle Koita Cheikh Aboubacar Bachili gangonya ni kata suka mantenga samedi 14 septembre kengana dangi aga hakre ngari yerunga tuwano nchugara meni wolle aga hakre ngari bila kebe solo murtinta kurumbanu ga babu soninkara nambariri khannenga namungwiri khannenga ti walla kana iwa Allah logono iwa farenka iwa faren logono soninkara tuwano nchugara meni wolna kota aga hakre ngari gellona giri akota na la waroga ke taako dingira be ko tasunta ni do golle ga nyaga ndame resultat nu be ri gadi kita ken no gondi ga mulana tuwano nan cikiti kebe francier nanne iwa be suqil qaramugo suga jamane ke ayigo ka haya khare o suna men ke salibana nen gondi yere le 19 octobre gollu be ni gadi dabar sine ke mu man no gondi igamulla tuwano nangiriti gollu ngam be francier nanne o soni ngonda ngani iwarni na la presenta suka humantenga aga gadi wara golle be parce que akota nga digamu be nuga koni asu sahya digamu kusu golle nyanyi suka mabane bane soro nyamutu ni wara golle kida ere nyonu ndabara no gondi safe sine sasa ida daga na lienga me iwamulla na resultat nu kina suka humantenga insha Allah taala kenga nyana ke sali bane ano gondi nkedan ken chuna kinandi paramugo suga jamane ke ayigo da ya khare kayno ku benu gani qarlemo o suna likisali no gondi gelli suba ona lire nanne conférence hetide man ko to conférence heti man ko to conférence na sabunya gollu benu garninya akotanga gollu benu garni présenter akotanga oga hammini tagun ti horosi idan idiga masu kama kudati horo hilli kembre ngono hakran to ridi samedi le 14 septembre saxel 19 octobre osuna meni ke salu khore no ngayna ne insha Allah rabitatul ulama as-sunin karabega france yana ngamulana tagundi hatta khibare ngana kinankenga alnga tunanti tuwano wano ngani sunin kara tuwano ngano ngana giringana kingera ga khibare ke ya remundidi igaga kuninda ngani osuni kan kanno dambe olada igara golle be nyaken kamasine ke no gondi onari terngere insha Allah ezal kembre o warni diga menkini okra mo Cheikh Harunay aywa okra mo mamadi tureda place kitab okra banta ma sha Allah bismillah barakallahu fikum Cheikh ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ewa oda akuni sasa ke besu tagi kandi conference nyame pas ori ona teringia ganta di su osunda go kanu no kalau daga kala mau continue mau continue ne masya Allah Allah ganna fami no wala inshallah alhamdulillah odo garno program no goti warni mikro kini Oka Hasan Sumari awarni Arab ni wala kali syukuran panina insyaallah taala kenda game falle bismillah dengan ewa Syekh Mustafa Sumari bawa kem palonari program kucing kuna barangani na Allah subhanahu wa taala nya bola barangani pamin ko sala kana yo rasul dena Oka Hasan Al-Hasan Sumari bismillah nah ya tumen be ga Mali Senegal Mauritanie na daga wa Gambia Burkina anti feredi mali be asodi Senegal kalle kaso ay million fili kam Mali kalle nyani wujuru kereyare mankana 2 millions kaso ça fait 4 millions déjà angana fay jamane sugana million fili ça fait 8 millions mais Burkina kalle nte Cheikh Mahmoud Kalou Tero Cheikh Mustafa Bega Sendanga Sera Pape Bega Sendanga Ndaken Dou mais c'est bien Haïta Roulou Sali on est 683 mais non ma trop Kamo Toumi alo Tanchege no Soros Kenya Haïta Roulou Sali on est na otu Cheikh Malé na Mega Warama Senegal de Haïsiki la Peke Lore Kamo Toumi Tanchege alo Soros ki ibe luga lolamba ke nganta ku tulega wala ke nganta ku paket donc odo Cheikh Ibrahim Tungara dudana résumé nga français khanendi o waja tembo gani sebani suka kembe hakke be ana la kentere sero suka bakanga makale jaw aywa cher malle ti ga kana parce que la to ajo pae donc ora ajo pa halai iyo hiwelu ga giliga mulana mbogusa nantigeli sasa yai baka o ya nga rede non non sere bakalengi onda baka odi makonere mare janvier ka ora gere ora comme Romana nola Kenya ko yernani c'est la même chose on doit bakare 683 personnes à la salle qui ont rendu kuberu ga sella nan tapu haketu hiberu ga ina lo njate ndege no hondi naro ina buku kunda jate nyawa mimara nganga ketne kuberu jate 683 personnes na auto cher malle ko itay nandaga ora matele ke ule dole na sorobe ruga no donc Sénégal Mali Gambia Mauritanie nandaga ora Burkina makehe ku jamanu kagi jamane sugari milionu illa wa haqitu milionu tammi o wa taqandini o do bena be sugi xale ci xodola nga bakka barakallahu fikum 680 comment on fait je veux que mania 1290 hein billet d'avion ngadi visite ngadi petit déjeuner buffet à volonté. Voilà le retour Air Jordanie, Inch'Allah, visa y compris. La place c'est très limité. Au flyer donc il est grandi et il est là Inch'Allah. Là ça n'est non plus pour lequel on a un flyer donc Inch'Allah. So que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Mashallah, oma ke kalu kenyi. Aken datu ikia kalle ni kalle he. Agana iga eska daga ama daga. Sima agara sendanti hoke beroke sinda ko dana hanam bu ampumu gede. Igo kana nya tinya kita kagana nya mo rasulillah sendanti hora. Ka press ya Allah gana raga tike ana lega tike ya to ran na hora ka madina daga na mile horo kesi. Allah ganna fa